Meso i žitarice su glavno izvori proteina u ishrani pasa i mačaka. Meso je ključni i najbitniji izvor proteina koji imaju visok procenat svarljivosti i iskoristljivosti u organizmu. Međutim, i kod animalnih proteina postoje razlike u kvalitetu. Ako izvor proteina ne sadrži sve esencijalne aminokiseline ili ih organizam ljubimca ne usvaja iz hrane, onda se smatra da je protein niskog kvaliteta. Proteini koji potiču iz mesa, odnosno iz mišićnih tkiva, su veće biološke vrednosti, to jest značajno su više kvaliteta u poređenju sa proteinima poreklom iz rožnih tvorevina, perija, kljunova, rogova, kopita i noktiju. Meso koje se koristi u proizvodnji hrane za kućne ljubimce, poreklom iz klaničnih industrija i prerade mesa koji se koriste u ishrani ljudi. Ovo meso je bezbedno jer podleže istom stepenu kontrole kao i meso za ishranu ljudi, a sva ispitivanja se vrše u akreditovanim laboratorijama pod nadzorom veterinarske inspekcije. U proizvodnji hrane za kućne ljubimce koriste se različite vrste mesa, živinska mesa, govedina, jagnjetina, svinjetina, meso divljači i različitih vrsta riba. Najčešće se koriste živinska mesa zbog toga što su najdostupnija, a najkvalitetnije je meso ribe, to je izvor proteina visoke biološke vrednosti. Pošto nemaju sve vrste mesa optimalan aminokiselinski sastav za ishranu pasa i mačaka, pribegava se praksi kombinovanja različitih vrsta mesa i na taj način se povećava biološka vrednost proteina sa ciljem da se ljubimcima obezbedi maksimalno iskorišćenje proteina. Znamo da izbor hrane za ljubimce nije lak, zato imajte na umu da je najvažnije da odaberete onu hranu koja sadrži najkvalitetnije proteine dobijene iz mesa. Hranu koja od proteina sadrži samo one dobijene iz mesa može imati i manje udeo proteina i kao takva zadovoljava potrebe životinja. Za ljubimca će takva hrana biti korisnija od one koje sadrži veći procenat proteina dobijeni iz nekvalitetnih sirovina. Kao što je samo ime kaže, monoproteinska hrana podrazumeva onu hranu koja u svom sastavu ima samo jedan izvor životinjskih proteina, odnosno jednu vrstu mesa. Ovakva hrana je pogodna za pse koji su skloni alergijama ili su intolerantni na pojedine proteine životinjskog porekla, kao i za pse koji imaju otežano varenje. I pored toga što vaš ljubimac nema ni jedan od navedenih problema, monoproteinska hrana može da posluži kao prevencija za ovakve probleme.